Nakadaw ki jing dawa ki babun ka Didi News Meghalaya kan sakam penbun no ya kapor ai kubor jongka. Kaban jelan no nakasipaw minit sa kakatsan minit nado ka santerik unay wing arajar arpulay. Kipat nong pet nong ngap kilaban pet ya kakubor kasi hakapor riush teng janmit. Kadba kakubor parengpat kan sedang hakapor inyaw baje janmit man lakasngi. Nado kasantarig unay wing ahajar apulay kapor nakapentaki kubor kasi bat pareng kan sakila. Pilaban pet ya kubor kasi hakapor nriwshiteng janmit bat ya kubor pareng hakapor nyobaji janmit. Pilaruban pet ya kubor kabaman nakasngi haka YouTube channel jong ka Didi News Meghalaya.